Besingazenzeli lo msebenzi besithunyiwe. Obesithumile ke usesifikisa emaphethelweni manje. So ngiyacela ukuthi uZulu aphakama ngangey'ntaba manje. Bonke abasondelene nomfundisi uMlungwana. Ngiyacela ukuthi basondele manje kakhulukazi ngesonto bazame ukuthi bafike lapha la khona kuyobe kwenzeka indaba enkulu khona. Sekuyisikhathi thina sokuthi sihlehle uZulu aphakama abe ngangey'ntaba. Ngiyacela ikakhulukazi baphesheya kothukela basondele ngoba sekufika isikhathi sokuthi uZulu aphakama sibe sesehlela ngenzansi thina. Ngiyacela hayi ukuthi ngithi akuze abakwaZulu kuphela kodwa abakhelene nomfundisi uMlungwana ngiyacela inkosi yonibusisa.